domestic worker ompui tedin mun ngai pai mo atul to tunline Mizoram ompui chungchang hian soilo vio lo ma se ompui na thok tu tedin mun pai mo azia hi kanin hrilchet molmol atulani ompui na hi na dang ang bokin na ania a thok tu te po na dang thok tu te ang bokin na thok tu an ni a na a za om le za om lo lam ai ma in a thok tu te le a roi tu te mi pui mi mirin a na kan en dan hi a pai mo lai chu ni a roi tu le a thok tu then khat ten mi mal takin vei ma se mi pui ma le social media lama soi chole soi ho a tho em hran lo a me ro chu mi tam tak ten kan ma mo a chung ko tam tak na thaka an chuwa thena chan ani loi si kan rama domestic worker roi tu rom lo se kan ram economics din mun hi a nging loi lowang te soi thei lo then khatin har sam na kan to pha hun then kada phei chuan police lamin rol ngai khop te NGO le women helpline 10 anin kar chin fel sak ngai te chu tiang ema thlen lo po in a thok tu le roi tu in kara po in bak kaina a thleng lek lek ta fo mai ani hi heti ta ka isu lian ni si mi chal lang le kan sarkar lam roi tu te emo heteng lam ka ino sarkar department lam te hian an vei vak lo nge a na hi na noi nung dewa an ngaya an ngai tu man lo jok nge thil lian thama an ngai lo a thok tu te po le kha thiam lo le kha sak lama har sa le niam jok te an ne wangin an ngai niama malak na thama an ngai lem lova an ngoi bo pui mai mai jok ti hi zona om thei tak ani boina le har sat na hi om pui na thok te le aroi tu ten an tok vek chu kan ti thei hau lovanga in roi dan fel file le thataka in chora chung khata in siam ta mi tam tak anom bok in roi dan mu mal le a thok tu te po na thok tu an ni anga an jom na te an dik na chan vo hum hi ma ni theinan te arwai tu lampoin har sat na le boina tam tak kan pumpel theinan Fernando Domestic Worker Alliance chuan a tu langa mala in North East State Paruk Assam Meghalaya Manipur Mizoram Nagaland le Tripura te domestic worker me chia te le an fa te hui khomin ma ala mek ani he polin tumber chu domestic worker te in hlom khoma ti chaka ani zonna konga ma an son the na na tan puite an thiam na ti punte an ma ni nge nan dik na chanvo an humim the na na cher riam te ani Fernando Domestic Worker Alliance te hi ompuin hatok tu mei chate tan le arwai tu lam tan po aram chang le in roi dan mu mal jok om the na na pol ding ani a ompuin hatok tu le roi tu ten har san an to changa tuam hloma an har san na te a thei anga tan pui thin tu ani ompuin hatok tu te jinga na tlinga ngai lo zom thole that cheta ka thok te phone ringot mai boi pui te rem shelo le manar an shelo na wanga zir tir ngai fui ngai le an shet thiam lo thil fe ngai mi tam tak anom ve boka chu tiang mi te zir tir nan te an mani fui nan te thatak le chorna om taka an thojal theinan skill training te awareness program rang te an hrial na ngai pui mo in health camp te FDWA hian abua sai thina ni kumtin in juni samparuk International Domestic Workers Day hi Notice a state paruka te hian FDWA ka ishoena in a huawin lam thin ani bok aizola po heng activity rang baka COVID-19 awanga mitin kan boilain ele bar har sana tok te chom dorin nikum sang ni somni chung khan chung ko za thum chuang ne narration rumruk lai semania an fati tan cho thale vitamin te sem ani bok tun thleng hian hatok tu nei lo le om chila om theite tan nan jon sakin mitam takin hatho turan lo mu pha ta ani tun line aizola domestic worker mamo na sangin mi then khaten thingtlang atang le Mizoram pon atang din domestic worker an chalu ta then khatte phei chuan omna tur an mu sakman aroi tu tur te hne na tangin paisa an labi tuk le ngal sum don nan an mang an ngot tamai hei ba ka human trafficking om don emni mi chia kumla tling chi alo te po chung ko har sat na wang le paisa mamo na sa ne ma wangin hatok turin an ron chuang chuaka har sana tam takan paltlanga then khat har sana paltlang zo lo po la man lova an na tho na mun aru ka chu san le ta po mi tam takan omani he tengani wang hian thunei tu te le ati thei tu lam hian om pui le arwai tu te tan mu mal takin ram dang ten an lo ti thin dan zul zue fel taka dan le dun siami a hun to le ani tu na hi chuan na tho hun bi engma siam om lova lo ain rol khai lova security engma om lova contract le agreement tu manan sign si lova arwai tu lampo om pui tur zong an boi luaya kil tang kan dapa experience la nei lo le no pang te po kan ma mo luata kan cha thlenga training masat alo chu an fel hel dewa om dan moi an shelova
rot felanu trong kam takin kan bel nei zat a in tam hlei em awangin che dan an lo thiam ta thin lova min zan lo chunga in ruain atop anin chwa thir le nge thin hetiang heng thil thleng kan hriat fo wangian ompui na hi a thok thei om te point tho ena anen lova na hnuai nung le tho za ma an langa tho za thla ka an langai tlat hetiang zong kan pumpel nan te heti taka ompui tur zonga kan boin a lo kiam theinan kan sokar chak tak hian ompui na tok tu te tan dan mumal takte duangin an hom thatna tur scheme rang amu ve theinan state danga an kalpuyang hian unorganized sector noya registerin job card te siam sakse an hathwa jira an hlo tur niam ber minimum wage te bituk sak thei se an mani boy puya an har satna an thlena tur le an tluk lu na tur domestic worker welfare board te handin beta se helama thok tu NGO te nen hian rang rolin ma han la tak sela ompui na thok du an ron punganga le khajir sang lem lo tan te re theina wang le mimal har satna wanga school chol san to te tan na trawa tet ani rengot dona sin tin nuwalai tak mani na tanga thok du an tamanga thalai na nei lo le na jong mek te college kal lai te poineng ma tho lo aya an lo thok du anga na thok tu an tam na chuan ni tin chan chen bu classified koloma ompui du ti ein tlar thadul to lawang